ṱanganedzwa matshudeni oṱhe a N2 TVET College, hungavha Makwarela campus, hungavha Maboi campus, hungavha Tshisimani, hungavha Musina, hungavha North TVET College na huṅwe hanefha Afrika Tshipembe. Ṋamusi ri ḓovha ri tshi khou ita simplify ine ri ḓo ita tsumbo nga simplify ine na khou i vhona hafho kha whiteboard yashu. U bva hafho ri ḓo ṱuwa ra ita iṅwe simplify ine ya vha uri ndi ya square root ine nayo ri a wana i tshi khou ḓadzisa vhana vhanzhi badi. Tsha ndeme hafhanoni a si u funza mbalo nnzhi, tsha ndeme ndi u ṱalutshedza uri na zwi ḓa hani. Alright, ni tshi khou tsheka heiḽa mbalo ine ya vha hafhaḽani kha whiteboard yashu, ro fhiwa 3 to the power of x minus 1 multiply by 9 to the power of x plus 2 divided by 27 to the power of x plus 1. Tshithu tsha u tou thoma kha heyi mbalo yashu ndi u kwasha dzine dza vha khulwane u tou fana na 9, u tou fana na 9 heyi na 27 ine ya vha heyi. Musi ro no kwasha hedziḽa mbalo khulwane zwi ita uri ri kone u vha na same base. Musi ri na same base zwi thusa hafhu uri ri kone u bvela phanḓa simple na mbalo yashu. Zwino muthu anga vhaho nṋe musi ndi si thu lingedza zwiṅwe zwithu hafhanoni ndi thoma ngo tsheka uri ndi ifhio lowest base ine ndavha nayo kha mbalo ye nda fhiwa, nda wana uri ndi 3. Ndi tshi tsheka heiḽa 3 nda tsheka uri 3 i a dzhena na kha 9, nda wana uri yes 3 ya dzhena kha 9. 3 i a dzhena na kha 27, nda wana uri yes i a dzhena kha 27. Nda ṱuwa nda ya kha calculator nda swika nda thoma u puṱedza zwithu zwi tevhelaho: 3 to the power of 1, 3 to the power of 2, 3 to the power of 4, ngoralo ndi tshi tsa nazwo u vhuya u swika kha 3 to the power of 5, ndi tshi tsa u swikela. So arali nda wana uri kha hedzi dzine nda khou dzi puṱedza hu na ine ya khou mbwisa kha 9 na 27, zwi amba uri ndi ḓo mbo ḓi ya nda dzhia yone nda i shumisa. U tou fana na 3 to the power of 1, 3 to the power of 1 i ḓo ḓivha 3 ine a ri khou ṱoḓana nayo, zwi amba uri heiḽani 3 u swika zwa zwino zwine ra ḓo ita nga hayo ri ḓo i rungisa. Then u bva hafhaḽani ri ḓo pfukela kha 3 to the power of 2 ine 3 to the power of 2 ndi 9. Zwi amba uri arali 3 to the power of 2 i 9 ndi khou i ṱoḓa ndi nga i shumisa, ndi ḓo ya nda i ṅwala hafhaḽani kha whiteboard yanga kha 3 to the power of 2. Musi ndo no i ṅwala i tea u vha i kha brackets ngauri ndi khou bva i kwasha, ra fhedza ra vhea zwi exponent nga nnḓa ha brackets. Brackets ndi tshiṅwe tsha tshithu tshine a ri khou tea u tshi hangwa na luthihi. Zwezwi ndi khou ḓi ya phanḓa 3 to the power of 3 a i nga tendi u mbwisa kha 27 ngeno 3 to the power 3 to the power of 3 sorry is 27. Yo tenda is 27. Zwi amba uri arali 3 to the power of 3 i 27, zwine nṋe nda ita zwone ndi u ḓa hafhaḽani nda mbo ḓi kopolela 3 to the power of 3 yanga. Ende musi ni tshi kopola 3 to the power of 3, tshithu tsha ndeme ndi u sa hangwa brackets ngauri ri khou sumbedzisa uri yo tou kwashiwa, yo vha i 27 zwa zwino ri i kwasha. So tshipiḓa tshi no tevhela sa vhunga ro no wana same base kana ro no kwasha mabalo a vha muhulwane a tshi nga ri thithisa, equal sign ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ri tea u zwi hangwa, ri tea u tsa nazwo. Zwi amba uri ndi ḓo yo focusa kha u remove brackets, to expand the brackets. Hune ndi tsho expand heiḽa brackets yanga ndi ḓo kopolola 3 to the power of x minus 1 multiply by 3, then ro swika kha tshifhinga tsho remove brackets. Musi ri tshi remove brackets ni ya zwi ḓivha uri ri multiplier
exponent changa ngomu nga exponent changa nnḓa. Zwi amba uri musi ro no multiply exponent changa ngomu ri ḓo kona u wana phindulo ra vha hu hone ri tshi khou remove brackets yashu. 2 times x i ḓo ri fha 2x ngeno 2 times 2 i tshi ḓo ri fha 4x. Sorry, ndo ṅwala 2x instead of 4x. Ri tshi bva afho ri ḓo pfukela nga fhasi ra ita uri ri remove ya nga fhasi ine heyi ya fhasi ri tshi remove ri ḓo swika ra kopola base yashu ine yavha 3 ra multiplya 3 yashu na x ine yavha nga nnḓa ya ri fha 3x squared ra dovha ra multiplya 3 yashu na 1 ine yavha nga nnḓa ya ri fha 3 ra vha ro remove brackets. So tshino khou ri takadza u swika zwino ndi tsha uri ni ro no vha na mini na same base, ro no vha na mini na same base. So zwi ndeme u ḓivha mulayo. Mulayo wa simplify uri mini? Mulayo wa simplify uri mini? Mulayo wa simplify u sumbedzisa uri when we multiply the same base, we add the exponent. Zwine vha khou tou amba zwone hafhaḽani arali ndi tshi khou tou vha ṅwalela zwone sa tsumbo, arali ndi tshi khou tou vha ṅwalela zwone sa tsumbo, ro fhiwa a to the power of 2 multiplied by a to the power of 1 and hezwiḽa zwithu zwivhili a na a dzi khou fana, zwavha zwi khou tou amba fhedzi uri ndi same base. So mulayo uri musi ri tshi multiply same base ri add exponent, ri dzhia base nthihi ra add mini exponent ine ya ḓo vha 2 plus 1 zwa eḓana na mini a to the power of 3. Kha ri bvele phanḓa na mbalo yashu u swika zwino, zwi amba uri ri na base ine ya vha uri ni ndi 3. Ri na base ine ya vha uri ni ndi 3. Musi ri na heiḽa base ine ya vha uri ndi 3, ri mbo ḓi dzhia heiḽa base ra i ṅwala, ro no i dzhia heiḽa base ro no i ṅwala, zwi amba uri zwine ra khou ita zwone ri khou yo kopolola zwi exponent zwashu, ri tshi kopolola zwi exponent zwashu ri ḓo kopolola x minus 1 plus 2x plus 4 minus 3x minus 3. Reason vhone vha zwi ḓivha uri mulayo uri arali ni vha na a to the power of 2 divide by a to the power of 1, musi ri tshi divider same base ri subtractor zwi exponent, zwine zwa vha zwi khou tou amba uri phindulo ine ya ḓo vha hone i ḓo vha ya uri is 2 minus 1 ngauri ri khou divider same base we subtract exponent. Hafhaḽa nṱha ro vha na 3 times 3, nda dzhia same base ine same base i khou tou amba uri ro multiply same base nda adda zwi exponent. That's why x minus 1 ndo i ṱanganyisa na 2x plus 4. Then ri tshi vho ya kha tshanga fhasi nga nṱhani uri mulayo uri musi ri tshi divider same base ri subtractor zwi exponent, nda vho dzhia 3 nda tou i minusa ya ri minus 3x minus 3 nga nṱhani ha uri ni zwi nga fhasi, ende mulayo u sumbedzisa uri zwa nga fhasi ri tou ita mini, ri tou minus. So ndi ngazwo ndo ita ngo ralo,
ra pfukela phanḓa zwi amba uri i ḓo ri x plus 2x ya ri 3x minus 3x ya ri 0. Then ri tshi pfukela phanḓa ya ri -1 plus 4 ya ri minus 3 ya vha mini ya vha 0. Zwi amba uri ri tshi tsela fhasi ri ḓo mbo ḓi wana uri phindulo yashu i khou ri 3 to the power 0 zwine zwi eḓana na 1 ngauri mulayo u sumbedzisa uri any number to the power of 0 ndi 0. Nomboro iṅwe na iṅwe ine ya vha uri ni i power of 0 ndi 0. Ndi uri kana ndi kho to ḓa ndo ṅwala ḽibalo ḽihulu hani nda fhedza nda ri to the power of 0 phindulo ndi 0. Zwi amba uri ro fhedza na tsumbo yashu yo thoma. Zwino ri khou ya kha tsumbo yashu ro fhiwa iṅwe mbalo kheḽa vha sumbedzisa uri it's square root into cube root, it's square root of cube root of 64 p30 q36 p to the power of 30 q to the power of 36 divided by 2p to the power of -2 q to the power of -5. Square root of cube root of 64 p to the power of 30 q to the power of 36 divided by 2 to p to the power of -2 q to the power of -5. Vhaṅwe vha vhathu vha tshi mbo ḓi vhona haḽa makwe root mavhili o to rala he ṱho i a mbo ḓi bvuma na magongongo ya ṱanganana ngauri vha khou vhona square root vha mbo ḓi ri hei ḽibalo ḽia ḽo sethwaho vhone ha ḽo hula. Vha tshi bva na mulingoni wa ri hai metse wa ṋamusi wo vha u tshi khou rwa no dzi vhona mbalo dza hone square root zwa hone zwo bebana zwi tshi vho tou nga mme na ṅwana. Zwino kha vha ri ndi vha vhudzi vha songo tshuwiswa nga zwibalo zwa Saṱhane. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri riṋe kha heiḽa mbalo ri khou thoma nga u athenda zwi square root zwashu uri zwi ri muvee nga nḓila yavhuḓi u ya nga tshimedzi. Metse ndi tshithu tshine tshi a fhulufhedzea badi. Metse ndi zwithu zwine zwi shuma nga milayo. So u ya nga tshimedze hupfi square root tshi tou fana na square root tshi tou fana na musi heyo mbalo yo braketsiwa to the power of 1 over mini over 2 ngeno vho cube root hupfi i tou fana na musi kana i eḓana na musi heyo mbalo yo braketsiwa to the power of mini 1 over 3. Zwino ngauri vha khou tshi vhona uri square root nga nḓila ine vhone vha amba ngayo musi vha tshi bva mulingoni vha ri tshi a konḓa tshi a tshuwisa vha tshi vhona vha dzhenwa nga mutetemelo. Zwino vhone zwithu zwine vha nga thoma nga u ita zwone vha tshi vhona heiḽa mbalo ndi u ita uri vhone vha khou ṱutshelana na square root vha tshi khou shumisa luambo lwa maths. Zwi amba uri vhone vha ḓo shumisa luambo lwa maths u ita mini u ṱutshelana na hetshiḽa square root tshi re hafhaḽani. So zwezwi ndi tshi khou ṅwala hanefha a thi ri muṅwe na muṅwe u a zwi ḓivha uri square root tsha ṅwaliwa tshi si ṅwaliwe tshi to nga nṱha tshi vha tshi square root. Arali cube root or 4 or u ya nṱha vha ḓo ṅwala uri 3 or 4 and what mara arali ha sokou squariwa hu si ṅwaliwa something nga hafhaḽani muṅwe na muṅwe u a zwi ḓivha uri i vha i square root. Zwino arali vha nga tsheka mulayo wo sumbedzisa uri square root tshi eḓana na brackets i 1 over 2 wa dovha wa sumbedzisa uri ni cube root i eḓana na
na brackets to the power of 1 over mini over 3 ne. So zvine rakuita zvone ndu remove square root. So musi square root chilaro chi remove rikokopora zvanga ngomu mara hezvi zvanga ngomu ndichizvikoporora hazvingadotobva zvotorala ngauri rine rina 64 ine yava uri 64 ndikurwa nese nendavavudza uri musi uchikoita simplify uteukwasha libharo line lava lihurwa nelava lituku ndava advise uri musi uchikwasha mbaro ine yava kurwa neuri ive tuku chitu chautoma kavatomoteka uri kaiyo mbaro yevone vapiwa huna base ine yava yapasi arali ihona vone vambodhiya vachekulusa uri iyo base yavapiwa iyatenda hanova factors yambaro ine yava kurwa neapa keila vone vopiwa 2 vone vopiwa mini 2 keila ndoitarera ngapasi hafraction so ngapasi hadivide yange matumuni hela 2 yavo ndi base and vone nganda hela 2 yavo vana imwe base ine yavo uri heyo base ndi 64 keila ndoitarera falata zvino mbudziso yava yauri i2 ine yava base ngapasi iyatenda uva factors ngei ka 64 atiri factors ngembalo ine arali ichikoya kaiyo mbalo aisichekai rizvivona kudivide arali vadivide nomboro isivyana koma zvambori yajena so rawana riyo 64 yatendova factors arali 64 ichitendova factors zviamburi karitomeha uyotoda uri 64 ringari richikwasha rari to the power of nini rawana uri ni 2 to the power of 6 ndi 64 ndingazvapo lando yadamwala uri 2 to the power of 6 then ndakopolela izvo zvimwe zvithu zvothe so chithu chautoma chandadotoma atenda kha mbalo yashu ndi uita uri brackets ndisale na nthihi ngauri mbalo arali ina brackets mbili nazwo zviva zvisitutobvavo zvithu zvine zvava uri zvavhuḓi vone arali ni vovona video yanga yo fhiraho ngapo fhasi ine ya khou amba nga dzi fraction rule vha ḓovha vho zwivhona uri fraction rule i sumbedzisa uri arali ni mbalo dzi tshi khou timisana dza nṱha dzi timisana nga tshadzo dza fhasi dza timisana nga tshadzo and u swika zwa zwino hafhaḽani ri na 1 times 1 ine ya vha uri nga nṱha na 3 times 2 ine ya vha uri i nga fhasi zwine zwa khou tou amba fhedzi uri ni ri ḓo sayeliwa nga 1 over 6 musi ri tshi u remove la brackets ya nṱha ro remove brackets ya nnḓa ngo timesa zwi re nga nnḓa na zwi re nga ngomu so a ri koni uri okay it's fine ndi zwi litsha zwi nda khou ḓo amba zwino ro no timisana hedziḽa mbili zwi amba uri he bracket ye tswuku i khou ḓo itani u fa kha ri tsele fhasi musi ro no tsela fhasi ri ḓo mbo ḓi thoma u kopola mbalo yashu zwezwi ri khou kopolela mbalo yashu nṋe ndi nga tou ni advise uri ni songo tsha tshiwa na ḓuvha na ḽithihi ni tshi vhona mbalo i na zwi square root zwinzhi ngauri nṋe ndo ni ṱalutshedza nḓila yavhuḓi ine vhewe na ḓo kona utani u shumana na heiḽa mbalo ya vhewe zwino zwine nda nga tou amba zwone ndi zwa uri 2 to the power of 6 p to the power of 30 q to the power of 36 all into 1 all to the power of 1 over 6 ndo remove mini brackets yanga nnḓa zwino zwi khou tou amba uri hezwiḽa zwo rala uri ri ṱutshelana na heiḽa 1 to the power of 6 i ḓa ya timisana na dzi power dzoṱhe dziḽa dzi re hafhaḽani 2 to the power of 6
2 to the power of p to the power of 30 na q to the power of 36. Arali vo cheka fraction rule heiḽani nṋe ndi tshi khou vha funza vha ḓo zwi vhona uri zwi khou tou amba uri dza nṱha dzi timesana nga tshadzo, dza fhasi dza timesana nga tshadzo. Zwi amba uri 6 times 1 i ḓo vha 6 and 1 times 6 i ḓo vha mini 6, dzi tshi divide na yavha mini yavha 1. Zwa vha zwi khou tou amba uri hafhaḽani kha heiḽani 2 ri ḓo salelwa nga ndi khou ita zwithu zwone madzuloni uri ndi ite zwire zwone. Ri ḓo salelwa nga 2 to the power of 1 ri tshi pfukela kha heiḽa ya phanḓa ine ya vha p to the power of 30 multiply by 1 over 6. Zwi amba uri 30 ḓo timesana na 1, 6 ya timesana na 1 ya mbo ḓi vha 30 divide by 6 ine heyo 30 divide by 6 i ḓo sala i tshi khwaḓana na vhugai? I ḓo sala i tshi khwaḓana na 5. Then ri tshekha heiḽa ya phanḓa ra ḓi ita the same strategy, ra divider 36 nga 6 ra salelwa na 6 ya sala i khou ri q to the power of 6. Ahuna need yo ṅwala multiply nga hafhanoni ngori ayiho thi ḓivhi zwa uri ahuna need yo ṅwala multiply nga hafha ngori ayiho thi ḓivhi zwa uri nṋe ndi khou tou zwi ita zwi tshi bva gai. Zwi a itea vhathu vha hashu, mistake ndi mistake. 2 1 ndi khou thoma u ita zwithu zwone. Zwino u fha tshi ḓo dzumba zwiḽa zwithu zwi re nga ngei -2 na q to the power of -5. Mbalo yashu ile vhathu vha tshi khou pfa uri vha khou i shavha, nṋe ndi vho vhona i si tsha ṱwa i tshi ofhisa. So hafhaḽani ri zwi thuya kha zwa same base, 2 yashu na 2 yashu dzi nga cancelana, reason i ya uri heyi 2 ya nṱha a i tu vha vhona na exponent zwine zwa khou tou mangadza, ndi 1 zwine ḓi fana na musi 2. So hedziḽani ri nga namba ra dzi cancela, heiḽa 2 ya nṱha kha heiḽa ri khou i cancela na 2 ya fhasi kha heiḽa ri khou i cancela. Zwi amba uri ri ḓo salelwa ri si nadzo, ri ḓo salelwa nga p to the power of 5, q to the power of 6 na p to the power of -2 q to the power of -5. When we divide the same base, we subtract the exponent. Zwi amba uri p yashu i ḓo ri -2 ngeno q yashu i tshi ḓo ri 6 minus into -5. P yashu i ḓo sala i 7, q yashu ya sala i mini 11. Ambo ḓivha hu no ri ro fhedza mbalo yashu heiḽa ine vhone vha i tshuwa vha pfha ungari i khou konḓa yo swika magumoni iḽa mbalo. Zwi amba uri tshithu tsha ndeme kana tshithu tshe tsha vhafha trick, heyi mbalo i khou fana na ineiḽa yo thoma ye ra i shuma, hu tou vha hafha vho ḓa vho shushedziwa nga square root, vhone ṋamusi a vha tsha ufha square root vha zwi ḓivha uri arali square root tsha ḓa, nṋe ndi vho zwi ḓivha uri square root tsha ḓana na brackets
the power of 1 over 2. Arali cube yaḓana na brackets to the power of 1 over 3. And uri zwi remove zwavhuḓi ndi musi ndo zwi ṅwalula kha brackets, then the power ya brackets ya nnḓa i ḓo multiply na power ya brackets ya ngomu uri ndi kone u vhulaya brackets yo thoma ya nnḓa. So brackets ya vhili ndi tsho i vhulaya, ndi ḓo multiply power ya nda sala nayo na dzi power dzi re nga ngomu ha brackets. Ha vha uri zwino ndi khou tou thoma ha simplify yanga yeneyi ya normal ye nda i ḓowela ndi tshi khou tou i shuma ndi tshi ya fhasi. Vho vha vhe na lukoko lwa metse, ndi tshi khou vha funza wo metse nga mbilu lufuno ndi tshi rini N2 i songo tsha vha balela, kha vha vhe vha u i phasa vha swika kha N6 vhone vha bvelele. Ndi a livhuwa.